en Meneche a casa. Los altres en Meneche a casa. 1. En Meneche a casa. Yo
Jo menjo en casa. Jo em menege a casa. Jo em menege a casa. Faig esport a casa. Jo també faig esport a casa. Jo també faig esport a casa. Jo també faig esport a casa. Jo em menege a casa. Nosotros nos comemos en casa. Zumba a casa. 1, 2, 3, 4. Jo em menege a casa. Amb l'esport es pot tot. Hola, soy Héctor, está mi familia y todos los días practicamos deporte. Jo em menege a casa. Jo també em menege a casa. Jo també em menege a casa. Nosaltres també ens menegem a casa.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Buah!